najvažnije što je mi zamislimo je mi smo krešnice. Da! Pozdravljam Gracijelu koja je dugo godina vodila ustanovu i bila 10 godina u situaciji u kojoj sam ja sada, znači da otvori aukciju i da pozdravi goste. 5 godina smo imali pauzu, evo ovo je sada, nakon 5 godina, naša prva aukcija, nadam se da neće biti i zadnja i da ćemo ponovo taj nekakav trend naših radova moći pokazati i javnosti.